to benengkong nasional bang ayu blade right ra nunggu nungtau benengkong aku blade ya di media lawan akan ke sekolah juni dan nabenda ka jengkam ke sekolah aku blade di media lawan lupor hakan sini meminta dan kemudian aku bayar kena ke sekolah Wailoi LP School ila sedangnya kena ke sekolah bat labun pun senang hak ada jasau ila yo ya SSA tam anut kena hikai bala hikai kena ke sekolah bat ini kena sekolah di yaki kenkor ila wan bat ni nadu nustari bat ila penida adu kelas 5 dan ila trisdom bat idon hakamet kebom anak untuk omo disable te idon kajing tunah skor bat imlah ban keren dan ngitu hikai ngimdon kita di hikai di pakar pangye nilai hikai kat bakot lokobor kumbale diwe nilai kumtai itu iklam la pelai nama ngimdon bor ngidon tangkan di hikai bat kene ke sekolah ko ayat haduk mentah bat lapas na kene ke LP ilawan ban Jonsa ke UP te kemudian nakayin jong ini yapi kenkor kide na kalau yen lebato kimla ban pha kim kijing aji kai ki berpeang lawan nasional ban ai lero yang kai yang di LP bat yang di UP bat la Triston katla kadyai hadu banapoy hakaneka benda tenaru nasu ai tan kini kita ba lengkot jonga kublai UP te kendiat hak bede ber kasturi jong kena school pila banyak tu kendiat kensoi sepang kasturi ke jingjat lenti jong kena school nadu bastang hadu mentah kublai ba yang ada keli jongki kena ke sekolah kumba kalong ila penyaja kena ke sekolah daka nengkong ila sen kena ke sekolah katunda spa rapo nileu lasan kena ke sekolah bala penyaja kena leng daka Wailoi Sport and Cultural Association ba hadin kumba katok anu senam ye kalasim bentang tak senang pat hadu mentah ke sekolah kelaya nadu LP hadu ke secondary level te kendian sar hak bede bat kena school sinong wa pila ya tu mentah nadu meno ba pila yo jingrap naga liang jong ke sarkar kum ke SSA ini bat kiwe kijing.com ba pio na ke sarkar to ai ko beli pi ba pila pilianga hapan itu jingsia yang ke sekolah kena ke sekolah nadu kesenang arha jasau nilai yo daka SSA pak arha jasau de SSA pak how arha sipopat arha jasau ni yo ya ke LP school pak arha sipopat nilai yo upgrade sa kayu school ba kunta terten se ya ngamba ka trilang ba kesnong ba ke school ba kinamba jong ka SNC ba kina penian bejel di hak bede ba kenika school te hak no ko ke jingjat lenti jong i bat ke jing mo ke jing ka jong pi hak bede bat i nomor ba pia tu hani ba ide ikna ibom yosnyo bat ide ikna ibom laj pan kren dia kalau hukum kata jing start jongki bat suku hak bayade bat i kadai ga masyam sitau sha nengi kumpulan kai ban ai ka jing kai ba ban ong ban kai lut ban nang lut ya hangrai da ka pui ka jing start jongki kai kila persyang ka bala la ijong bui bor ban tu sing thui i away kadai ba ka gesture jong ni kai ka ba ka kom ap jong ni kai lalu ikmat ikmur
body language, nanta facial expression jung ikan, nanta kumta terte. Kidon lo bangi kum kiken tes kum sa kum habangi ai tes nanta exam ya ba itho ila. Tekane kapan kentit sisani berkapan kemen ini ba ilang kum ju kumalong kiwe kikena ki normal student ke. Tesar sistem kuat beli ya pi habai dai bat ni ya pi kin kon mo ki ai ki jing ke du jo pi habai dai bat ya pi kin kon bat ga jing lo ka pang jing ni nadu ka UP hadu ka secondary Kijing kedua jungi nadu ke LP hadu secondary kadai ba kawai kadai ba tinggal ni special educator te kata kaci kawan kom ba apa kalau ba kajing ka jungi hadu kat no kala persutui nama ba ini yo asngel nontan kalau ba ke ba ni ka kamtam ada ni rit ya ko ni pule ka kat no te ini asngel ni bantai lu ini asngel te kumbalong lem kiwe ilaan em ban kaj ken kenapa di rumah haka jimpet jonga tamba kawe pat kalau kam konsang kumamba I read ya kumo online ini ke lips mo jong ini kai pat ipet habangi ni a jing kai pet ini kai bat deno tang kai salah semtu santai te kublai buat sa te susu kidan kicing keli mo bede baga kejinjat inti jumpi te la hak bede bajung ini mo yakhi kin ko hato la judan em ki breu ki bajuan jumo kerpang kum ka nakalian education department na kabenta jong I yakhi kin ko Hi, saya Dave at EAP Kingkon, Nakalian Education Department. Ni ay kajing kublay depan khatam ng po Moxmram BRC. Ya ikaw man pli lingkoy, ibu juan parawan dan ay katana kajing hikay ya EAP Kingkon. Kung juan ay sinini panite ban ya chakang ya kay panite ban kung mahikay. Napai iba shanggor full wanyam iba day na stoy te ay kajik kulit kerpang ini te bat ke bakadu ay lo kajik kulit kerpang na ya imis ya pi mosha si iba na RMSA shilong te tangkitahi iba cuan peding kublai sebut sa te kia tu ini span tu ki bab kia kendo asmur jongki katam na pede bagi napi kenkor wanya te susu akbede kena kaskur nadu ba kumba kia tu madu arja hasan hadu menta tharai kumba kanu di ki kena belapas na kena kaskur akaba jadi bergametrik exam Untuk sedang ada sekolah ada kalau ada sedang ada sekolah ada kasan ada mendapat ada beliau betul exam ikhlas kalau pas kalau ada rumah ni bukan model te kita kita pas kadang first division kita pas kadang second division badan kita pas simple pass te kalau kampung sang dalam bah ni aku belajar panggung itu ki kena kita lalai cakap weki school betul college mo kita hidan kita layak kamru dan kita lalai boleh kongki lawyer dan LLB mo kita pas yang kata kan ya kan entrance yang kanit kita boleh doktor tinggal aku boleh kepang kiro kakarya jam kiro akan bahan buat lagi nak kiro syakmat akan yang kacangki baru dan susu kabakam su tenat palat kan soal apa kabakam su tenat palat kalomba kajimpas jong ia pikir kajimpas jong ia pikir kalau kaman hadu kata-kata yang mensim kajong nama ba dalam ba jong
try piro pisawan masaki hakane kasni te ya pikan ko ila yo on school ila second division but haka percentage ko something yo point view te kane kecing pas jong i kalapan kendit wajah kasional katau ka school jong kasional jong i te wat na kalian jong i wat na kalian jong robak sional mulai kata kacing kublai bakar bangun ke SMC berkhoi but kamtam kino hikai kano kila kena shalapa imla shu ban te kacing kublai ke pangpat kamdai ni kamdai kedai kublai nunggu mata kata kublai sibun sa kedai kacing itu jongki kalpan su penat sisa kata te kepakar pang nakalian jongi tu musuh komen ba mo ini kena ina pikingkor kumba piom di ibri ibam yosnyo mo ibam yosnyo berdiri ibri ibam nan ban keren te sisa kacing ya kendu kum kino ika se kiet pisam kacing mo kumno pan sutu ya i ndre kacing presto jupi ini ila la job sisa kumba piom kacing trelan jongi no hikai bat kacing minot jongi la penong ya i batin pas ba kena ke exam trik de ni ru isu komen bisa bangga kwa ban ong ya kiwi pati kena no kiba bet kiba biang ha ki skor ha ka keren khana patin pe usa ya ini i hybrid na ki kinkor mo ma i wala indong imla kumbala len kiwe imlong kumbalong len kiwe hende la pas ba ha exam tikumta ngawer na khot ki kiwe lu ki prakna krak pule subha pek luksa yai na phikin ko bat ya minot nang phinyo bat khe uso jadi job ha ke exam jadi te khinian ha suaban bekut ngakwa ban bu susu ke jikeli sa bani jobi ha bagi baya dei berkilat jingarap mo ha bede berkilat jingarap mende pila ong ba mo nadu ke FB bat yupi pila yo iki jingarap mo ba bakher habede ki building bat kiwe jingarap te mata habede pan barka secondary hato la juyo jingarap teng habede barkane kan secondary habede barka secondary tukam patio kono kono jingarap nakalian sarkar hoi nilai yo MSc bat nilai bu kicing thok sha office di SEO ba kan ai jingarap yang ni bat nakalian jong ka office ka hangprai ba hangprai apa ba jong sene maca atusan nakalian jong badan di SEO ru ilawan ban pet bat kala bat ila ong ba kala ide ya ke school juni bahkan yo kecingara te namar ba sakawe nganya thu ba kacingta shitong dokumenkan kalau sepapalan namar ba ya secondary section lahikai dan kinangkai jangka Wheeler SSA Upper Primary School ingkar tak iwe ingkai pelatung dan school managing committee jangka Wheeler SSA Upper School. Takuntai. Kasin ke Baningkong mau ya kendu ya iwe i hebren ibu mla ban keren ban imla aru ban yosno lala ban thoi ya ke exam kum bat thoi ki wipan te kalong ke pas kolongo bat kalong ke ke basu kuman hatu kata ma kum no ila basu thu ya kijing hikai ba kirong hikai ki hikai ki aba imla ban yosno imla aru ban keren te ndai kane ke kijing ai ba kol gro chung blai ta banta chung i hadu ba ma i lala ban bat thoi ke exam jam i ba layo aru ya ka resource ya ka resource ke bah na banta jung i te ngaso ban ong ya kilat jingeram mo kum ka education department ban wat lam ya kilat lenti ki jingeram na ka banta kum kine ki bre ki balong ha kane ki jinglong ke bakarpang jong ki aga ba ki badan ya ki jinglong bakarpang jong ki kum ha ki kom ba pher jong ki jinge tu jong ki Kakateng jonga kade ikong wan primary lengkhoi
ngadai block resource person on inclusive education jongka SSA. Di ka specialization area ke jonga kadai intellectual disability. Ngapule ba kumno kan hikai ki kena ibadon jinduna ha ka jingwat jimperkan. Di habangawan hang school ha kasin ka bandingkom ngakendo AAP kingkor ilong ikena ibam yo snow ibam suthu ya kitin ga ibam mangi kren tingadap ta jing lengo ngadap ta jing kumar jingmut kumno ngan hikai kumno ngan etrelang berkino hikai kumno ngan support ya ha school haye namar ba im suthu ya kitin tinggi ada mangi kren ti kendiat ga pendukor ban tip syapang ka sign language ndre wala kata ngamla namar ba ngadon ki welu ki kam ngadon sipun ru ki kena ibadai ba don ya ka intellectual disability di na kata kadau ngamla ban yo jintip khambun ha ka bayadai ba ka sign language nganang tang yo alphabet English alphabet ngadu A ngadu Z 1 2 3 ngadu 10 tang kita ki dai ki jintip ki jonga ba ngasdang ban hikaya iya P di habang hikaya kade ya ki dai ki alphabet tang sipang ila nang ban le sai ki alphabet finger spelling ila nang tang sipang tidak ita ngasdang kendiat ngalek jungo i haskul ngalek jungo i hayeng ngasulet ngasu ai mensim ni kino hikai ngam nang ban ong pade ki le ka jingpe jonga kino hikai kilong batre sitom hadok kata-kata ki dedicate ki ai tilut pet bat mensim ban hikai ini kena walai ilong i kena ibom yo snow ndrei daki buat ki jongki ki selot ki buat kat baki don kat baki nang ka buat ki jongki ki selot na ka banta ban penang penstat ai ngai i ka jing e jong kino hikai ki sim kelas ha ka por ba idam don po ke NP section ha ka jo ka classroom ki shong a class lai class ha ka jo ka class ha ka jo ka kamera ndrei kino hikai ki manage nga perkhat e ka jingla ka jongki haduk ka no kila teng-teng nga perkhat mo ang indala high school gini kino hikai tekin saksangkya por baya inti nomor ba hila thai ngai i haduk ano ka jing kristom haduk ano ka jing e ka jongki ngai ki IT lot met bat unsim tidak kan ni ka jing IT lot ka jongki pen i ka sa maki ka jing kristom ka jing IT lot ka se uso bobha menen ka sni ka de ka sni ka ba kemen tam e ka pangadap ta ka jing kemen kat no nga akatin hadini di sni bala tep nga perkhat lada ka bot kan tuwe si ki jing keli tip kaya pi kan nang suthu ne kam suthu su kita ki jing keli tip kan pas ne kam pas sipon ki jing keli ki bu hanga ndre menen ka sni ngai i ya kata ka ya to so jong ka jing tre sitom jong kini kino hikai rengkat ba ikna kendiat mo kan chue thu nado kelas nursery hado kelas 7 kaya pi kin kor kala supule hakane ka school tang bat kino hikai mainstream teacher ki bom don ka training shaphang ka special education lane shaphang ka sign language kuno ban hikai ya kaya pi dei tang hado nda kala poi ka class 8 iba shan bor full one yang ide iba specialize ka hearing impairment iwan ban hikai tang basic sign language rei ban ong ban la not ikitu kikot borokhoi ka language ka badon hakitu kikot history kikot social kikot english kikot ka khasi kitu ki language baro khoi imla lut ban hikai namar tang ka sisnem isim ni kita baro iwan ila kan hikai tang basic but endla poi class 9 isawan pada imis hak ya pi mosha but ini ila sim la ka jong ka benta ndrenga next camp bakane baro ka jing job jong kaya pi kadai ka jing tresitom jong kino hikai na ka school ngai i headmaster kat no ipen isay ka boy hakapor ka bamanga ngawan jungo sisir ngalap ba hikai ya kaya pi ipenon kamlot kita ipenon kamlot ki met ipat baro ki dukhat met bama i don ipenon kamlot ba in yarap ya kaya pi bakan suthu ka bama i hikai tiga no ka jings no komen mo la daki nong hikai ki IT lot hapo jong ka school niru isno tenat ban kersani ki no hikai ni su tenat ban tre lang bat ki ka jing kieu ka jing pau jong ka school ka jing kieu jong ki khna kadai ning kom ni sat upaya bas khem kadai na ki no hikai te ka attitude jong ki no hikai kadai ka way ka ba kim shim la iben kadai ka khna ba don jing tuna kadai ka khna ka bom yo sno ndrei ki no hikai kim shim la iben ya ka
Nado pa kasyong class 5 hado class 10 kan jusa kelas kino hikai kiarap ki penkiu teng ngalak perkan o kila suya penkiu ndai nang apet kade gijing tresiton kade hok pade makan kiu na kata gijing tresiton jo kino hikai tega long ada pra gijing kemen kata gijing kemen ka slay nomor ba high school ibahan nong kendong claim ki special facilities claim ka jing ki special assistant ki bangila ban ong kino hikai kila ban say ya ini kena ibom yo snow ibom sutho ya ka language ndai ipas hadu sau punyo 0.0% ha kane ke SSLC exam kane ke jing kemen ke bakrau ka jing job ke bakrau khamtam ya kino hikai ya ka kena hapo jong ke school nong kendong kade ke jing kemen ru ya ka lawe ba ha ki school nong kendong wala ngim don kita ki specialization ki jongi reda ki but jongi da creativity ki jongi nila ban le eki babha lada ni don ka mensim lada ni don ka jingbot ka jongi lada mangi ni don kata ka jingwa ka jingkrang ka jongi bangi poi saka thong nila pe ban poi wala ka dei ha ka no bentau wala ka dei hai ino ijaka wala ni don ka no ka jingla ndre blame uyarap haba mangi ni don ka jingkrang ni yarap elade blame uyarap pate Kublai shi bol sa shi simbiang congratulate ya ka Weloy Secondary School kabalala ban say ya ini iklur ibanding kong na kani ka shnong ka jongi ikna ibadon kata ka jing ka bangim poi perkat ila ban long iklur ba pernai usa thaba kani kan sa long ka nuksa ka babhai ki we pat ki school ha kini ki dong ki thai jongi kublai shi bol Dia kabaya day berka school mo hagni por bladap kle tresitom ban penmi fon na pantaban siu yakino hikai dia kena por na sopan kerpat mo kumba na ka LP QP kle yo wicing rap wicing itu na soka te kumcu hakani ka secondary ru ka kerpat yaki badai ban pek ka pule putih kecing luai cingui kena pule ban wat lem gelat kenti kumno pan kentiu ya ka school banwat kelat linti pakasakal kan itu purano ya kene ka school Shnong Weloy ba kumba kala itu haka LP bajupi kumju haka secondary te kene ka jingkapat nagalian jonga ba kenang ba ki kena pule kinang kiu ba kinang ni ki kena ki bastat ki ba sempang na kene ka school te kenang buka school kana kiu sempang de kerpat yaki liang medipe haka ni benta te subha banya sim kialam mo ya sosun elam namar ka de school no kendong te inala ban kentiu ya ka school jungi limba ki kena ki banang pestan ki bami gene ka school te ke kerpat tak pasurit subha pan perwat lat mo kilat linti ba kumno kasorka kan itu purano ya gene ka school nadu ka LP hadu ka secondary